салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза умарҷону модараш, дар гурӯҳи дуюм мустафо бо модарҷонаш ва дар гурӯҳи сеюм бошад исмоил ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулияти писарчам расмкашӣ аст. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? дар хона вақтои бекорида бозӣ мекунем. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? ӯ хеле кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? савол медиҳад ки модар ин чиз аст, куҷо пайдо шудааст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? ба саволҳояш ҷавоб дода тавонам, агар бо қадри имкон ҷавоб медиҳам. дар бисёр ҳолат худам ҳам ба саволҳояш ҷавоб дода наметавонам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бале, ҳамаи кӯдак эрка аст. дар назди падару модараш эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ба ӯ бисёртар пӯшидани шиму костюм маъқул аст. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? бале, фақат ман худам ба сайру гашт мебарам, барои ин ки вай падараш серкор аст, вақт намеёбад. оё фарзандатон якравӣ мекунад? бале, ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бародараш. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? оянда тоҷири машҳур шудан мехоҳад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? расмкаширо ман бисёр дӯст медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? бале, шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале, ман кунҷкобам. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? ман дар бораи ҳама чӣ мехоҳам донам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? албатта ба саволҳоам ҷавоб медиҳам. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? бале, ман эркабача. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? шумо костюм хеле мода маъқул аст. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? маро зиёдтар модарам мебарад. оё шумо якравӣ мекунед? бале, шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? бародарам. шумо чӣ орзу доред? дар оянда ман мехоҳам бизнесмен бишавам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? варзишро дӯст медорад. дар хона бисёр ба варзиш машғул аст. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? ӯ кунҷкоб аст, кунҷкобиро дӯст медорад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? ӯ бисёртар ба ман савол медиҳад ки аз давраҳои хурдсолиам ба ман нақл кунед, ман чӣ кор мекардам. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта ҷавоб медиҳам ба саволҳояш. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бисёр эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ба ӯ ҳамин либосҳои варзишӣ озод будан. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падараш бештар. ӯ ҳам нағз мебинад бо падараш бошад. оё фарзандатон якравӣ мекунад? бисёр якрав аст. бояд гапи худашро гузаронад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бештар ба падараш пайрав будан мехоҳад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед?
мехоҳад калон шавад, хонда маълумоти олӣ гирад ва хизмат кунад дар ватан, хизматчии давлат шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? بسیارتر کارهای ورزشی را دوست می‌دارم. ман боварӣ дорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? هم پدرم هم مادرم در وقت خالیگی با من بازی میکنم. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? بله. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? درباره ورزشکارا بسیار سوال می‌کنم. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? البته جواب می‌دم. бачак ман донавакам. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? من ارکه هستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباسهای ورزشی را دوست می‌دارم. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? مرا پدرم فقط با سیر و گشت می‌برد. оё шумо якравӣ мекунед? من یک رو هستم. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? من میخوام با پدرم مانند شوم. шумо чӣ орзу доред? آرزو دارم که کلون شوم دختر شوم. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман расмкаширо ба вақти бекорӣ расм мекашад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? не, ман бо ӯ бозӣ намекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бале, кунҷкобиро дӯст медорам. мисол аз шумо чӣ мепурсад? дар бораи хӯрокҳо бештар савол медиҳад. чӣ хел тайёр мешавад? ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? то ҳад имкон ҷавоб медиҳад. дар назди шумо эркагӣ мекунад? кам кам эркагӣ мекунам. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? зиёдтар ба либосҳои варзишӣ шавқ дорад. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? албатта ки худам мебарам. оё фарзандатон якравӣ мекунад? бале, якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? тағояш мелисаст, бисёртар ба тағояш пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад ки ронанда шавад, тезтар калон шаваду мошин гирад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? رسم کشی را دوست می‌دارم. дуруст. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? نه، مادرم با من بازی نمی‌کند. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? من کباب. Мамам хеле гуфтам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? البته جواب می‌دهد. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? من ارکه هستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? لباس‌های ورزشی. Наз, офарин. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? با سرگشت من خواهرم را بیشتر مادرم میبرد. оё шумо якравӣ мекунед? نه، шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? من میخواهم با تقایم مانند باشم. дуруст. шумо чӣ орзу доред? کلان شوم رنگی تقایم میلیچه باشم. Меша. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунон ки мебинем дар даври аввал посухи модари Умарҷону Мустафо нисбат ба модари Исмоил дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо Умарҷону Мустафо идома хоҳем дод.
بیایید میبینیم که در این دور کی غالب میبراید. رنگ دوست داشته شما کدام است؟ کبود. کدام میوه را بیشتر دوست می‌دارید؟ بانان را خیلی دوست می‌دارم. از سبزیجات چی؟ پامیدور. کدام نمود گل را میپسندید؟ صدبرگ. شما کدام فصل را دوست می‌دارید؟ زمستان. برای چی محض همین فصل را؟ برای که برف بازی میکنی. خواهش نوشیدن شیر را دارید؟ ها، من شیر را دوست می‌دارم. حیوان‌ها را دوست می‌دارید؟ بله. کدامش را؟ اسب را. افسانه را چی؟ ها، افسانه را هم دوست می‌دارم. با شما مادرتان افسانه نقل می‌کند؟ البته نقل میکنم. با باغچه رفتن را دوست می‌دارید؟ ها، البته من باغچه را دوست می‌دارم. برای چی؟ برای که آنجا با بچه‌ها بازی میکنم. دوستی بهترین شما کیست؟ برادرم زکریا. قرائت شعر را دوست می‌دارید یا سرودن سرود را؟ من سرود خوانی را دوست می‌دارم. خوراکی پسندیده‌تان کدام است؟ کارتوچکا فری را خیلی نقص می‌بینم. خوب کردن را دوست می‌دارید؟ البته من خوب را دوست می‌دارم. شبانه ساعتی چند خوب می‌کنید؟ ساعت 10 خواب می‌روم. رنگی دوست داشته فرزند شما کدام است؟ رنگ دوست داشتهش کبود. کدام میوه را بیشتر دوست می‌دارد؟ از میوه ها بانان. از سبزیجات چی؟ پامیدور رو خیلی پسر من دوست می‌دارد. کدام نمود گل را می‌پسندد؟ از گل صدبرگ. فرزند شما کدام فصل را بیشتر دوست می‌دارد؟ از فصل ها زمستان رو. برای چی محض همین فصل را؟ با فکر من برای برف بودنش برف بازی میکنه. خواهش نوشیدن شیر را دارد؟ خواهش نوشیدن شیر را بله دوست می‌دارد. حیوان‌ها را دوست می‌دارد؟ حیوان ها را کدامش را؟ بسیارتر اسب را. افسانه را چی؟ افسانه را بله دوست می‌دارد. شما با فرزندتان افسانه نقل می‌کنید؟ بعضی وقت با وقت امکان بودن است افسانه نقل میکنیم. فرزند شما با باغچه رفتن را دوست می‌دارد؟ باغچه را دوست می‌دارد. برای چی؟ برای اینکه آنجا با بچه‌ها بازی میکند. دوستی بهترین فرزندتان کیست؟ دوستی بهترین او برادرش. فرزند شما قرائت شعر را دوست می‌دارد یا اینکه سراییدن سرود را؟ سراییدن سرود را. خوراکی پسندیده‌اش کدام است؟ خوراک پسندیدش کارتوشکا فری. خوب کردن را دوست می‌دارد؟ بله. شبانه ساعتی چند خواب می‌کند؟ شبانه ساعت 10 خواب میکند. درست. رنگی دوست داشته شما کدام است؟ سفید. کدام میوه را بیشتر دوست می‌دارید؟ سیب. برای چی؟ برای آنکه در ترکیبش ویتامین دارد. از سبزیجات چی؟ سبزی. کدام نمود گل را می‌پسندید؟ من بسیار در صدبرگ سرود. شما کدام فصل را دوست می‌دارید؟ تابستان. برای چی محض همین فصل را؟ برای که آوازی میکنیم. خواهش نوشیدن شیر را دارید؟ همان شیر را دوست میدارم. حیوان‌ها را دوست می‌دارید؟ همان حیوان ها را دوست میدارم. کدامش را؟ سگ. افسانه را چی؟ همان افسانه را دوست میدارم. با شما مادرتان افسانه نقل می‌کند؟ مادرم در وقت خالیگی افسانه با هم نقل میکند.
ба боғча рафтанро дӯст медоред? باغچه رفتن رو دوست می‌دارم. барои чӣ? با دوستانم بازی میکنم. дӯсти беҳтарини шумо кист? محمد ابراهیم. қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? شعرخوانی را بسیارتر دوست می‌دارم. хӯроки писандидаатон кадом аст? یه تا شیر برنج را دوست می‌دارم. хуб карданро дӯст медоред? خواب روی را دوست نمی‌دارم. шабона соати чанд хуб мекунед? ساعت 10. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? ранги сафедро дӯст медорад. кадом меваро бештар дӯст медорад? аз меваҳо себро дӯст медорад бисёртар. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо сабзиро. кадом намуди гулро меписандад? аз гулҳо гули садбарги сурхро бисёртар меписандад. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? албатта ки фасли тобистонро, чун бештари кӯдакон ҳамин фаслро дӯст медоранд. намедонам барои шиноварӣ бошад ё яхмузхӯрияшон бошад. ҳамин фаслро дӯст медоранд. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? ширро дӯст медорад. ҳайвонҳоро дӯст медорад? ҳайвонҳоро дӯст медорад. бисёртар сагро дӯст медорад. афсонаро чӣ? дӯст медорад. хоҳиш мекунад аз ман ки ман ба ӯ афсона гӯям. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? на, мехонам. афсона аз ман хоҳиш мекунад. ман вақтҳои пеш аз хоб ба ӯ афсона нақл мекунам. ё ин ки рӯзе мешавад ӯ барои мо афсона нақл мекунад. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? дӯст медорад ба боғча рафтанро. барои чӣ? ба фикри ман дар он ҷо бисёр бозӣ мекунад, вақташ хуш мегузарад. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? медонам дӯсти беҳтаринаш ин муҳаммад аст, чунки бо ҳамон роҳи ҳамон бисёр бозӣ мекунад, вақташро мегузаронад. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? қироати шеърро бисёртар дӯст медорад. хӯроки писандидааш кадом аст? хӯроки писандидааш ширбиринҷ мебошад. хоб карданро дӯст медорад? на он қадар. камтар, намедонам, аз ҳисоби чолокияш аст, хобро нағз намебинад. шабона соати чанд хоб мекунад? соатҳои 10 шаб хоб мекунад. инак даври дуюм низ ба охир расид. ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунем ки хулосаи худро баровардед. бале, холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён баробар шуданд. умарҷон ва абдуллоҷон шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. боварӣ дорем ки дар барномаҳои оянда низ фаъолона иштирок мекунед. خیلی شاد هستیم که در این برنامه اشتراک کردیم و بگذار همه مادران با فرزندانشان آمده در این برنامه اشتراک کنند و مسئولیت را حس کنند. боварӣ ҳам надоштем ки ғолибиятро ба даст меорем ва омада иштирок кардем, ғолиб шудем. хеле шодем ва аз кормандони телевизиони Баҳористон миннатдории худро баён мекунем. ташаккур ба онҳо ки моро ба ин барнома таклиф карданд ва бо фарзанди худамон аз ин пас ҳам боз наздиктар шинос мешавем. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.